VTFM Sarava Mada. Ikaw tani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Yangon na VTFM 92.2 FM kami danga kachi weekenda na mbongi binaka ni kuwa bekinda bakitalchani vekemni keda na turana marama ni sanga indo bataltonga mai kekenda na wasiningo na binango ni mbongi keiko ndor magitaltona programu ngo enda ndon matu ne via kabi na walo na kaloko wea na program ngo ni Sarava Mada ke Vodafone Play. Bambulu talchani vekemni na sanga indo bataltonga mengori na buku di Facebook live ni VTFM na ken na ba der tangor no to brai chunga menda bisi machi na mbongi binaka ni kuai abe kemri ke ni toka ni sa ando boto mengori bono tani bek se inonda se ibi ngana bono se mo chukumi kena ngori aba mbula tal chinga ni be kemni na mbongi binaka ni kuwa na buku ngani nanda program ngo na buku teki teki le lai mai na tambana ni Vodafone Play na mbongi ni kuwa mi mai ba ande otanga bekenda ke baka enda toko na chiko na nanda mata timi ni vanua na be na sota ni Vodafone Vanua Championship na nomatiko singa tu si chimayengo na madalakina dua na sota koko waka na badorikina ni oti ni na sota na madango ertosa na leba bala tikukina na be timi so ko mera sana langa dake mera le bala takachiko na buguni na idobi ilebu e barota ki tu membra ta sota ngo vekemni na turana marama ni download taka na app ngo ke baka o toko na chikuna no muti mini bonua na buguni sota tango ni Vodafone Vanua Championship ko mena ba dori chikuna chinga tu city ya ndongara bono na ni live kina bono da bana le da ba dori kina ngito stadium baka se ibital na bono live ba dori kina ngito na no mutiko na tu city mayengo na live takinga na Vodafone Play vekemni na turana marama o nindo boto mengori na itukutuku ngasa ni taki vekenda na bugu na nikua download taka na app ngori mora ne Sarava kina na bugu ni sotango ni Vodafone Vanua Championship ko na badoritiko na madha makatumai singa tu city ka kuli ba le taka ne ngai yo mai post taka wali tunga na poinji na kanga rongoda ya o sanga ni Sarava na bekar le matana taka na no monitoni wala mai bonua era matana taka tungo na sota ni Vodafone Vanua Championship. Yan no te teki lele maybe Vodafone Play na mbogi binani kuwa ni taki ni na marota ki chukuna bugu ni beka enda mai na teki lele war teki chu weekend na ka binani kuwa. Babola chukani ngor bi ratu penyo ani ngele ibe waki ngele bi waki baki na be kalbeti roko. Sini mbole binaka bani ni binatal tunga ni bekemni ena wasini ngona binaka ngo VTFM Sarava Mada. Ikaw tani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Matang tu
Ya pambulo tsunga ni kemni ketran ni toka ni sema tal tsunga mengo ni bola mata na mbongi binani kuwa pambulo tsunga ni ngore bi ratu penioni ngele be waki ni mbulu binaka mai nawai mbulu binaka ngonga mai nawai serenga ka isa mbulu binaka kalabeti roko ni mbulu binaka tama injunia ni mbulu binaka imena ni mga nonu mitonga ngore na koro na mbuka luka we marone tasir pa mimbinga bikundrau isa bina pale matangali na tamai junia na bukuni siya matal tunga may nambugo binani ko may serne abiteta tarbi ani mbulu binaka tau migena ni migani kina ko reberto ti mini sabu ingali orto nangito tiko ni mataka may ngo may naindi may sabu sabu Kelly bushi ni mbulu binaka isa wow nga kemni Kelly lautiki vikatoria isa so bo kemdu tala maiki dondu wadal tunga ngur chone modi tai kunilanga what's up. We are okay. Wanu ni binato ni weekend na wasini ngono binango na bunon da program go ni Sarava Manda ke Vodafone Play. Mena ni rambembe ndo mulo binaka watu umami mai arakiraki ndo siya mo tsumikina ngori wambulo taltunga ni ngori be wamanli na bunon ni siya mo taltunga me ngori na mbongi binani ko bikem roba biotini saban ni binato ni na mbongi ndenda Oi, Chone Moditai, I don't know Fijian. You know, your name is one of the well-known name, Moditai, in Fiji. So, well, can't say much. This is just a program about the app for Vodafone Play. So every night I have to do this program, and it's a new program in the country, and just trying to introduce the app and what it does. It's just like Netflix, and here we are on this program. Bambulo tanto ko milika sa kilangin bulo binakadal binanaitais binabole binaitais. Venim tuga ni gori my classmate magana ni mitunga na sir tara bango roto na muni bi tamani may kandabu isale do na mus bi na do na wana na wa sambu musmus rongo sir tunga ni go Brisbane ayawa binabale bu naita binabale wala siya mutsumay kandabu nga nan ronga tutsa roko tuimbiao ni bolo bina weka na bole siya mutsumay Amelia tuitai do bolo mai pika serne o Filipo Frollo tuni esita Lewis Mundo Simeli beka ni molikei benzi roko wai ombul tatu gani go ribiti maima roko nrausa meke rusa do bolo bina katau au ombul tatu gani go ri wikem do mai lobu melo toka megeni ni mangani kina sosya ko na takachugore kunlanga siya mutsumay na bongin dindai tuts roko tuimbiao roko tu gani go me populon yes kachi Oni vira teni wikem do na siya mutumingor may populoni. Toka. Oni vira skene. Aisha di na malata korbo tele wisa. Nabale matangali. Nabale na siya mataltonga may wasini ngona binango na mbugi binani kuwa. Nitakini na marata kitsuno da bitoka ni na mbugi ni. Chane mo ditai, it's okay bro. Thank you for joining us this evening. Men in Black, hello. Thank you for joining us too. Tama to kay non the program man bong binani ko and non the program ko ni Sarava Manda kay Vodafone Play nagay ana magatal may singa mo ni tikang mayengo ni mila tira tundina isin mo na men ni mga kirbe pita koroy no sing sutini ko ngo nga may Mildura Victoria Australia Redcliffe oni binato ni bekem ni and am bong dindai ilingon lea ni bulibina men mga ni kina ngoribe or ratu orisi nakarasa para pasa lamba kay Elizabeth do sa nanimichkene na bugini kuwa itabi tabandong karamat sugar do sa nanimichkene kina na wasini ngongo esa na may dapat talto kay kiri na nandabi na numi dapat talto kay program ko ni Sarava